Bang pharoy ni rakrip ho athan dang angbong pen Karbi ki inutvet kilong dun pu non malom social media long hur ki chudu da puthak em Richard tok bialam thi ke paklar Karbi anglong pen West Karbi anglong phan panong si non-jong Director of Elementary Education Assam pen ke paklang pon lower primary along lo ke pathan dun chia phan bang pharoy ni ra krip ho athan dang amen paklang la song bong Karbi ki inutvet si long dun chon bang solam inut bang hiniatum non malong Facebook mate social media along kitok alam thi kachapang jar kur kichudut aputhak kweni phai kweser kep ani Karbi Anglong Autonomous Council along Education Department in Church em Richard Tokbi pherang ke me inni ponsi Karbi Anglong arada phan lam thi ke paklar ponam birta nangli bang so hut em Tokbi kaning je pon ke non ka huri salam thi ke Director of Elementary Education Assam Pensi Advertisement ke paklan lata akimi fresh kali ningkan pho thandang ke claim tangatma phansi versai pichot lata online pensi apply nangji Karbi atom ke pipot si longdun de datla pulote apply don abang avedet join nesi longdun de datla inut apply don lo inut longdun lo kopia pot si non ke claim bom Karbi teachers atum apply don de datla pulote alang litum ningkan pho trok aprang pensi contractual a teachers claim bom lapen salary sitami suri thom kep likep an long bom bonta akimi jongsi apply don lo pulote suri inko rapri ansi long choji anparta bangso post lake functional post kali personal post sided lahai kadok kave lang app chini ad pc Karbi thandang atumke apply don bang avedet loputa em togbi ningje halapu sectional special ted pen bang pharoi sira troksir kebra ner ke pathandang aparmanta ke papleng japhan ke bangji phaikuni cheklo malom advertisement paklang pon puputa ningji new recruitment kali lage akini recruitment kali lage claim bomb to continuous service claim bomb atu kisuman ke 7 years ke claim lo kamuan tu ni ajha tu 8 years claim lo 10 years claim lo their salary is getting more than 40,000 so say a salary la tum long Jong sila tu non la so afan apply dum lo putang te regular afan jong si apply dum long te they will get initial salary only 24,000 only 24,000 then 40,000 kilong abang a facility as it is same alam bang buji lo alam bang same amasi online lo ke apply dum na ba si avidan pinanganak Karbi ke chugidam tang regular ki pia hut si council pen ki claim hut si already ki pitang dulu itung Dr. Tuliram Romphang CM Karbi Anglong Autonomous Council alang li fanar ki rupi wek nai alang li leadership na joksi pinier ni la Karbi doan pinangan atuma fangke sakuri permanent report erlo halatum angbong pensame chugidam tang tum thelong lo dormaha kilong le tamo pini kilong le tamo la so bangke SIU pena joine pena joksi salary bang whole check lo setame nong ha claim bom penong ke already pitang lo PR lo kado ka kantam nasi pinier ni Karbi Anglong 250 na post vacancy along Karbi in wet kilong dun pena masih mane inut bahini tumde kado ka be fani I won't blame them kado wehan pugali same kalam tum ka buji dam de pena job kama thadam the pena job sila to apake jini ne pin pena masi Karbi long inwe apply dum de lo pone kilong dun ji fancy avedel Karbi se avedel ke apply dun ma se avedel nasi inwe apply lo inwe long lo alam lata 5 years nanji lasi mopen ni na thana tenlo the recruitment is a personnel post under Directorate of Elementary Education. Sanction post kali lagi. Personnel post. Example lo mo inu da candidate jibo lo thilo lo avedan lo post ke lagi. Sanction post kali lagi. Personnel post. Amuni daw so bang ke longnung lo po. Ha la 219 na longnung lo thilo lo. Nona bang ke la so post ke lagi sanction post kali lo lagi personnel post lo avedan long ke. Aposi lason alam thebang chini ni lapen no pay protection will be applicable
pay protection kavide na joini mo pen salary lam na pay protection kavide na joini masi moni da teachers tum penang ana teachers tum SSA an andar ke claim tum bang apply dun didel mane clearly criteria ong si doctor ang se no pay protection. Application will receive online only through Directorate of Elementary